I need feel like you want me. Hello. Wat is je naam? Wat is je naam? Ik hoor niet. Ricardo. Oké. And I guess in a way you do. Thank you so much. Okay, thank you. Holding my breath or reveling emotions. Lekker. Huh? I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. Hallo julle. Kom ek sit hier die ding af. Hallo julle. Vandag is wat? Vandag is die 3de Mei, Saterdag. En ek en Gino is op pad veld toe. My ma het atletiek daar. Ek dink is nationals. I think, speaking under correction. So ons gaan net eintlik om vir haar te gaan ondersteun. Sy is die sekretaresse van KSSR. Ek weet nie wat zijn KSSR. Commas something. Commas secondary school. Voor wat kan die R wees? I don't know guys. Maar ja, sy is die secretary van KSSR. So Gino het besluit hy wil gaan. En obviously moet hy vir my saam sleep. En ja, so ons het besluit om vir julle saam te vat. And I'm gonna try vlogging. Julle weet mos nou ek is weer niet in die ding. Hey. Ooh guys, the struggle is real. Maar we are taking you guys along with us. En ek hoop julle geniet dit. Dit is so warm in hierdie kar. Ek voel daar's 'n vlam wat brand aan my gesig. Maar ja, ek sien vir julle en If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see. Cause the pain is in my eyes. Break it any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing. She represented Namibia at the African Games. As they conclude their race, we are calling for our support. Let's go. The battle is for the second place. Let's even for the visitors as they leave the podium. From the start, he was sprinting it all the way. He's coming into the straight now. This is giving you the chance. Look at this, ladies and gentlemen. This man is not giving up. He's just taking it to the next level. Look at this, ladies and gentlemen. Trying to fight over the second place. He's a runner. Kabangu is. So, Kabangu is. Oshikata. It is Amayotia finishing. Runner in the second place. Oshikata. Kabangu is. Ladies and gentlemen, Kabangu is trying to take the lead. Celebration now. This is the final last. The stretch is ticking. It's getting very hot now, ladies and gentlemen. Here's the chance. It's Kabangu.
you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie. No, I don't like trying new things. Joga tolo ka. Is fast lekker. Baie lekker. Daai is whipped met wit is. Chino special. I can't get you out of my mind. Liefde. Nou wie is Elizabeth? Jy het dit dan gekoop. Ek. Ja. Hoekom sal ek 'n ander vrou mense naam op foto? Is jy wat gekoop het? Is Geit is 'n vriendin. It's like I feel it for the first time. Been thinking about Weet wat is streek het gewen? Ha? Die relay. Wie gewen? Wie gewen ons wie? Dankie. Ah. Huh? Menu like man. Hey, die breek. Hoe zeg je? Misschien een speel nog wel vrees. Wat denk je zo niet? Huh? Haal iets. back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. Have kids, they said. Have kids. You don't have kids. Liefie, Wat is I'm het? a firstborn. I was about to give you guys the money actually, but live in the now. Look vanaf Vicky. Before it gets green, Klim hier zo. Zo aan de kant. Hallo Jelle. Hallo Jelle.
Hallo julle, welkom terug by ons YouTube channel. Ek is Ek Jean. is G en En jy is? Kado. Ai toggies. Okay julle, ons is op pad, ons is genooi vir koek en tee, of is dit koek en koelrank? Wat het die boodskap gesê? dan koek en tee. Ja, maar ons is vir koek genooi. Vir Sweet 16 van ons ousie se seun. So ons is nou op pad Sorry. dan naartoe. Ons het gou vir Karo opgetel by die baba. En so ja. Another day taking you guys with us. Van toe gaan ons baba? Ken jy nie? Wat gaan jy daar? Waar so? Vitali. Okay. Ons gaan Tyriek toe, né? O ja, voor ek hierdie not really an intro van ons al klaar mekaar gegroet, maar voor ek hierdie gedeelte afsluit, wil ek net vir julle baie dankie sê. Weer eens dankie aan al ons ou subscribers en vir julle wat nuut is, welkom tuis. Ons hoop julle is hier om te bly. En ja, welkom by die familie, by ons liefies. Ons is klomp liefies by mekaar, so welkom by ons. Voor ek vergeet, ons gaan nog gou Grove toe. Liefie, wat gaan ons by Grove? Ons gaan kry mos. Ek weet jy, ons gaan kyk iets vir die man. Wat? Wat ek in gedagte? Een cellphone cover. Ons gaan soek vir Esther 'n geskenk. En Gino se beste idee waarmee ek kom opkom is dat ons 'n cellphone cover moet gaan koop van Esther net nou vandag 'n nuwe foon gekry. En ons het verlede jaar vir hom T-shirts gekoop, so is baie moeilik om vir 'n mens geskenke te koop, maar ons maar kyk wat kry ons. En jy moet eintlik sê wat sou jy wou gehad het as dit jou verjaarsdag was. Dis die enigste manier hoe ons iets sal kry. 'n kar. Liefie, iets affordable. Huh? It's affordable. Ja papa, ons gaan op by Tyriek. Ja, ek ken nie. Ek weet. Ons mag en kyk wat ons kry. Kado, wat moet ons vir Puta Ezrien koop vir sy birthday? Wat moet ons vir Puta Ezrien koop vir sy birthday? Roblox. Nee, toch. Maar okay, ons sal kyk wat gaan kry ons en ja. Guys, om vir 'n mansmense geskenk te soek, iets 'n hassle. So die beste wat ons kon gekry het is 'n jacket vir God, dit is nou ook winter. So ons hoop maar dit pas en ons wil behou van dit. Ja. Ons soek toch die Tine en Gino special. As we sê wat vir ons sy naam gegee het. Ek nie iets anders probeer nie. Nee, maar soos wat? Caramel fudge fries. Is hy lekker? Ja. Okay, nou kom ons try vir hom. Hoekom skinny? Sy gesonde ou. Kyk hier is die sexy. Ek sien mos net een sexy man. So it's a Take my lap. Is dat 3 bruin suiker? Maggie. Sy swaar man. Love is hierdie koffie. Dis hierdie koffie en nou rombie op daai mes. Look at my good. Asseblief. Hoeveel is jou neus? Want jy maak skoon. Dis mos wat ek gesê het. Nou moet ons musiek kyk, jy moet net speel. As daar nie einde op nie. Yes. As daar nie einde. As ons dan ook gesê het, as daar Baie nie. moeilik. Dis net wat Ja, ja. Chalo. Nie nou nie. Nie nou nie ook. Nou. klaar. Klaar. Signing out. Birthday to you.
Count like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16! Dit is 'n baie spesiale aangeleentheid hierdie om geseën te wees met kind soos Ezrien, baie opreg, baie chilled, baie eerlik, goed gemanierd. Jy kan bietjie luister kan. is regtig 'n groot seën vir ons as ouers en ek dink vir my siblings ook en ewen vir oupa en ouma hulle. En ons kan net dankie sê vir die Here vir so 'n groot geskenk in die persoon van hierdie wonderlike seentjie. Boeta, is dit die 4de gebod. Eer jou vader en jou moeder en jou dae sal baie lank wees. Dit is die enigste gebod wat met 'n belofte kom. As jy dit nakom, sal jy sien wat se dinge vir jou in die lewe gebeur. Nee, en jy verdien elkeen van daai goedjies. Happy birthday. Nou is ons almal. Woep woep! Go. My man. Kom laat op was sit so met die groot fees. Julle daar staan moet julle so seën, jy moet jou kop reg hou. Josie is niemand aangeneem. Waar is dan Josie? Au goed, dit lang staan so. Okay, nou ek sal daarvoor julle kom sit. Okay, is julle gereed nou? Maar sit op. Maar klopkie. Ek kom sit daar. Dis toe daar so. Nee, hier tussen ou goed en Kom nie. Dank. hierdie kant. Hallo julle, ek hoop tog julle kan van my hoor. Ons is nog op by Desert Pets. You know, kom soek vissies. Can I call it a new addition to the family? Maybe, maybe not. Maar we are currently fish shopping. Ek vrees dat die dag, wat jy nou een nacht besluit om vir my te trou en ons trek saam in. Voels, vissies, wat is volgende? My goodness. I like this one. I'm gonna take So that's my baby. Okay. Give me that gold one. Yeah, that one. Yeah. Yeah. I better find your love, yeah. I better
better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find your loving. I better find your heart. I better find it all. I am about to be a fish mommy. We're fish parents. Guys, ek het nog 'n ander juice om vir julle te vertel van wat meneer hierso gedoen het. Ek hierdie groot man. Hulle geniet net hulle se lewe. Anywho, so ek weet nie wanneer was dit die wat ek vir Gino in Okahanya gaan gekuier het. So die son is sterk. Maar anyways, to my surprise, toe ek daar aankom, toe sien ek Gino het een van die voels is nie meer daar nie. Nee? Gino het nie, like ek meen, hoe gee jy net een van jou kinders weg sonder om hulle se maat te consult? So, goodness and mercy bestaan nie meer nie. Daar's nog net een voel en haar initial naam was mos nou Blessings gewees. So sy moet maar nou terug na haar naam toe, want hulle is mos nou nie meer twee nie. With that said, we have gained now 2 new family members. Okay, Gino wil hê ek moet 'n naam gee nie. Maar ons kyk maar, miskien ontdooi later of raak gewoond aan die idee dat die visies name moet hê. Maar anywho's, welcome to the family, my babies. Welcome to the family. This is about to be fun.